دکھیاں جا کے دکھیاں نو دلدار آ گئے ہن خیرے ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں دے سردار آ گئے ہن خیرے ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں دے سردار آ گئے ہن خیرے ہر دل چو یار صدا نکلے دلدار آ گئے ہن خیرے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے اگے مرن تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیرے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ حضرت میں باتیں کتنا جلدی نہ ایک کلام میری جڑے محبتوں نے حوالے فرمایا قیامت تڑیے تے حضور سجدے چن حضور سجدے چن تمہیں تی سبحان اللہ نہ بولے حضور سجدے چن اللہ فرمائے سی سونیاں سر اٹھا اپنا مکھ بکھا تے مکھ بکھائی دی ویلج اپنی ساری امت چھڑا فرمائش اس کلام دی دو شعر پڑھ کے آخری دو شعر پڑھ کے والی اجازت حضور سجدے چن قیامت دن لے تے اللہ اپنے حبیب کو فرمائے گا اللہ پیا کوے یار ہاں ہن انشاءاللہ اللہ پیا کوے یار اج تے تو نہیں نکاری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے اور نالے طرف ایک سو جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے تو سجدے او سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے اللہ فرمائے گا ہر کوئی تینو لبدا پھردا سب نو تیری لوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالی کس نو موڑا خالی کس نو موڑا جے منانا میں تیرا واسطہ سونیا جے منانا میں تیرا واسطہ لوکی کہنے گے ایویں یاری تو سجدے او سر چک لے ہو تو سجدے او سر چک اور او ترازو او ترازو او میزان ہر انشاءاللہ والی او پلڑا تلدہ پہ دے اللہ فرمائے گا اپنے حبیب نو اج میزان تے آپ کھلو جا کہتا یار نو اللہ
जिस दा चावे भारा के ले नेकियां वाला पल्ला, नेकियां वाला पल्ला। तू मर्जियां कर सोनिया, तू मर्जियां कर सोनिया, पल्ला हौला रखिया भारी, तू सजे दियो सर चुक ले, तू सजे दियो सर चुक। और पिछले साल मैं हाजिर ना हो सकिया, तबीयत खराब की वजह को ते मेरे नाल दोस्त नाराज हैं, ते इस वास्ते मैं दो शेर चलो उन्हां दी मोहब्बत दे हवाले उन्होंने राजी करने की खातिर साडे अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी केड़ा हस्ती को जान दो सुभान अल्लाह बोले। 103-4 दे बुखार है ते फैजाबाद दा मैदान है। हर किसी ने आख्या बाबा जी आओ डॉक्टर को चलिए, थोड़ी दवाई लैन चलिए। ते बाबा जी ने जड़ी अर्ज पेश की ना सरकार दी बारगाह च, वो थोड़ी समाधान दे हवाले आखिरी में ज़ारा दी जोड़ी पढ़ के ज्यादा चावनी है। ते जेड़ा चाहते कि मैं बीमार हुआ ते मुस्तफा आवे कोई पर हाथ चुक जरा सुभान अल्लाह बोले। टोने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे। नहीं जेड़ा चाहते मैं बीमार हुआ ते कमली एक बारी हाथ चुको सुभान अल्लाह बोलो जेड़ा चाहता है। टोने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, टोने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे, आका दे बीमार रहने दे। माशाअल्लाह तो जाग पियो हाजिर बैठे हो। ये महफिल दा आधे आशिक ई साइड देन ते आधे आशिक ई साइड देन। ये मेरा दिल करना पे पर हुस्न सुभान अल्लाह दा मुकाबला करो जा। वाह हुस्न सुभान अल्लाह। पहला शेर थोड़ी समाधान दे हवाले, दूसरा शेर थोड़ी समाधान दे हवाले। इस्तकबालिया शेर है टोने ते दवाइयां मेरे यार रहने दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहने दे। इस्तकबाल करे तुझे इंशाअल्लाह सरकार दी बारगाह शेर ही मिलसी। पहला शेर थोड़ी समाधान दे हवाले, बड़ा बड़ा शेर तवज्जो। सोनिया मैं मंगता नहीं ताजदारियां, क्या चाहिए है बस अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे, अपने बूहे दा चौकीदार रहन दे, आका ते बीमारां नू बीमार रहन दे, टोने ते दवाइयां मेरे यार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे। तो सच में सुभान अल्लाह की पता नु सलाम है। अल्लाह पाक कहीं दा मोहताज ना करे दुनियादार दा। आओ वारी थोड़ी है ते साइड भी दिल वाली है सिद्धार्थ भाई। वैसे अक्सर जिस पासे दिल होंदा है उस पासे ढिल होंदी है। दिल वाले दर्द भी बड़े दिन दिल दर्द तो मांदी न थी दर्द जिगर इमे होंदे। चलो तुसे पीछू आ सकते हो और इम्तिहान है दिल वाले दा ते पता नहीं दिल वाले क्या कर रहे हैं। हजूर सजदे चंद ते मौला हुसैन पुश्ते सवार होए सजदे के दौरान। ये मंजर अल्लाह नु बड़ा पसंद आया। अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया हाजिर रहने दरा। अल्लाह फरमाया पुश्ते रसूल के हुसैन वेख के रब के ऐनू तू सवार रहन दे, रब के ऐनू तू सवार रहन दे, रब के ऐनू तू सवार रहन दे, आका दे बीमारां नू बीमार रहन दे।
حسن شیر دوبارہ پڑھو توڑے کیا ووٹ مقرر تے سبحان اللہ کرنی نہیں چاہیے مقرر تے سبحان اللہ ہونے چاہیے آج چکے ذرا سبحان اللہ پشت رسول تے حسین ویکھ کے پشت رسول تے حسین ویکھ کے رب کے اینو تو سوار رہن دے رب کے اینو تو سوار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے اور عشق سنی بن کے سبحان اللہ بولنی سبحان اللہ میرے عقیدے دا شعر ہے الطاف صاحب پچھلا رمضان شریف یاد کرو سرکار دے عاشقاں تے سیدھے فیر کیتے گئے گولیاں برسائیں گیاں شیل سٹے گئے تیزاب سٹا پانی بھر کے سٹا گیا ساڑے کو کوئی ہتھیار بھی نہ آئی اللہ دی قسم ایک ہتھیار ہے جے کو ساڑے جڑے ہتھیار ہوتے ساگو ماڑے جی ایک ہتھیار ہے وہ ہتھیار کیا آئی اور سبحان اللہ بولے سے جڑا سرکار نال مودت کریں دے کیا ہتھیار ہے جڑا مسلمان دی پہچان ہے وہ ہتھیار ہے ساڑے گول کیا کہ چھٹی نہ درود تے سلام پڑھنا سنی پڑھ گئے چھٹی نہ درود تے سلام پڑھنا اوکھے ویلے لئیے ہتھیار رہن دے اوکھے ویلے لئیے ہتھیار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے آقا دے بیمارانو بیمار رہن دے آخری شیر اور میرا مائنڈ چینج ہو گیا آخری چلو کافی دے دو شیر پڑھ دیں جڑا کافی سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ جڑا مرشد اللہ بیٹھا ہے ایک شیر کافی رہتا ہے ایک علی دا منگتا نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور شراد میں حکم دے ایک شیر علی پاک دی بارگاہ ایک شیر آپ کافی دا پڑھنے جڑا علی دا منگتا بیٹھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا اے علی دا جڑا علی دا منگتا بیٹا ہاتھ چکے ذرا علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا اے علی دا منگتا علی دا منگتا جنتا ونڈدا مدے جی لوگ تو سرکار کو بھونگ دیں اللہ اتنا علی دا منگتے جنتا ونڈے رہنے علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا علی دا منگتا منگتا جنتا ونڈدا اے علی دا آخری باری 5 سیکنڈ ہاتھ لے رہا کے ذرا